jen luar rata sabonyan umat dum jarang hana bandeng sa jalong tali memangade beterang di Uzbekistan tongen Rusia Islam lagi mempengeh di sinan masa Saboh jana Ibnu Sina. Imam Bukhari, Imam Tirmizi yang rawi hadis Nabi Sayyidina letaklah ilm ulama sufi Syekh Naqsyabandi yang mensahaja cit ahli lambi dengan donya lomboh umpama Syekh Khawarizmi yang jita ahli matematika. Agama yang sah katinggai nama Islam di sinan ka Tuhan pina kuasa Allah hana so sangka mantang tinggai bangunan megah masjid luang daya Tuhan sebagai saksi bukti sejarah agama Allah di sinan jaya. Lam hati